Reka turebe abakiri 10 mu Rwanda batunze agatubutse. Mu Rwanda hari abantu 30 batunze miliyari kuzamura, bituma u Rwanda ruza ku mwanya wa 17 muri Afurika mu bihugu bifite abakire benshi. Gusa nubwo bimeze bityo, biragoye kumenya ngo ni bande, kuko imibereho y'Abanyarwanda ijyanye n'umuco wabo ituma abantu batagaragara nk'abatunzi bya mirenge, ku buryo n'ufite agatubutse udashobora kumenya uko abayeho. Tudatinze reka twirebere 10 ba mbere bakize kandi bakomeye. Bitwa abanyacyubahiro bitewe n'ibyo bagezeho n'amabanga bakoresheje mu bukire bwabo, kandi buri wese yifuza kuba nkabo cyangwa se kubarenza, ariko ni intego ikomeye cyane. N'icyo wabigiraho tugiye kubirebera hano. Iyi ni Kigali Legend, ikora subscribe dukomeze. Umwanya wa 10 turasanga Sina Gerard. Abenshi bahita batekereza rwiyemezamirimo w'icyamamare mu Rwanda, nyir'uruganda rwa Enterprise Urwibutso. Sina Gerard avuka mu karere ka Rulindo, umurenge wa Rushaki, akagari ka Nyirangarama. Nyirangarama ni izina ryamenyekanye mu Rwanda no mu mahanga bitewe n'ibikorwa by'ubucuruzi. Yakomeje gukora ubuhinzi ndetse abibyaza umusaruro kugeza ubwo yashingaga uruganda. Ubu akora urusenda rw'akabanga, amandazi n'imitobe itandukanye. Sina Gerard yatangiye guteza imbere akarere avukamo binyuze mu guhanga imirimo, kubaka amashuri n'ibindi bikorwa by'iterambere bishingiye ku buhinzi n'ubworozi bya kijyambere kandi bigezweho. Kandi kugeza ubu yinjiye mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kuyacukura no kuyagurisha byeruye. Ubu ngubu nawe ari mu bacuruzi bakora ako kazi. Sina Gerard atunze amafaranga miliyari 21 z'amafaranga y'u Rwanda, utabariyemo imitungo ye nk'inganda n'amashuri. Reka dukomeze ku mwanya wa 9 w'abakire bakize hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga Mugisha Joseph, umuyobozi wa Fair Construction. Niba uvuze uyu rwiyemezamirimo w'icyamamare mu bwubatsi, akomoka mu muryango w'Abanyarwanda, ariko amateka ye maremare n'umuryango we bamenyekanye cyane mu gihugu cya Uganda. Ari naho yatangiriye ibikorwa bya mbere bye by'ubwubatsi, aza kubyagurira mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Afasha u Rwanda mu kubaka u Rwanda, batangira kubaka ibikorwa remezo bigezweho nk'amazu agezweho hano mu mujyi rwagati mu mujyi wa Kigali. Hafi ya byose ibikorwa bihenze by'inyubako, iyi kampani ya Fair Construction niyo yabikoze. Mugisha Joseph akaba atunze miliyari 55 z'amafaranga y'u Rwanda, utabaze imodoka agendamo n'inzu abamo, kuko nabyo birahenze mw'abantu utagira ngo. Uyu ni Mugisha Joseph uza ku mwanya wa 9 mu bakire bakize hano mu Rwanda. Umwanya wa 8 turasanga Rusirare Jacques, azwi cyane nka nyir'uruganda rwa Mani, rwatangiye rukora amarangi azwi cyane mu gihugu, Ameki Color. Ni iduka ryamamaye ryitwa Establishment Rusirare Jacques. Umwe mu bacuruzi batangiye mu bihe bigoye, akaza kubaka izina cyane rikomeye mu mujyi wa Kigali, cyane cyane mu Gakinjiro ka Gisozi no ku Muhima, aho yatangiye azana udushya mu bijyanye n'ibikoresho by'ubwubatsi n'imitako yo mu nzu. Agakora ameza n'intebe akabigurisha, aribyo byamuviriyemo inyungu, aza gutera imbere cyane. Arangije ashyira imbaraga mu gukora ibijyanye n'amarangi yo mu nzu ndetse n'ayo ku mbaho. Muri iki gihe uretse ubucuruzi, Rusirare Jacques azwiho kuba yarashoye imari mu bucuruzi bugiye butandukanye, haba mu buhinzi n'ubworozi bigezweho na rwiyemezamirimo mu mahoteli. Rusirare Jacques akaba abarirwa miliyari 70 z'amafaranga y'u Rwanda, utabariyemo indi mitungo iri ku ruhande. Wa 7 turasanga Colonel Twahirwa Dodo, ni umusirikare mukuru wacyuye igihe, ubu akaba azwi nk'umushoramari mu Rwanda mu bucuruzi bw'ingendo. Azwi nk'umwe mu bashinze, akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cyahoze cyitwa TRACO, ubu cyitwa RFTC, Rwanda Federation of Transport Cooperative, no muri Jari Investment nk'umunyamigabane mukuru. Nibo bafite amabisi menshi mu mujyi wa Kigali.
no mu migabane ya Ritco, za modoka ndende cyane, ndende mu gihugu kandi zikora ingendo. Kandi usibye n'ibyo, muri bizinesi z'ingendo afite ishoramari riremereye cyane ry'ubuhinzi n'imishinga ikomeye y'ubuhinzi n'ubworozi mu karere ka Bugesera n'ahandi mu gihugu, aho akora ibijyanye no kuhira imyaka n'ubworozi bw'inka zishobora gutanga umusaruro mwinshi hano mu gihugu. Ni umwe mu bafatwa nk'icyitegererezo cy'uko umuntu ashobora kuva mu gisirikare, ashobora kwerekana imbaraga mu bijyanye n'ubucuruzi no guteza imbere igihugu mu nzego z'abaturage. Uyu ni Afande Colonel Twahirwa Dodo, utunze miliyari 84 z'amafaranga y'u Rwanda, utabariyemo indi mitungo ku ruhande. Hano mu Rwanda turasanga nyakwigendera Makuruza, imitungo ye yasigaranwe n'abazungura be, Makuruza Family. Ucyumva izina Makuruza wumva ibikorwa byinshi bitandukanye bigaragaza u Rwanda nk'iterambere, nk'inyubako ya Makuruza M Peace Plaza iri mu mujyi rwagati i Nyarugenge. Iyi nzu ubwayo yonyine yatwaye miliyoni zisaga 42 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hafi miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa icyo ukwiriye kumenya, aya mafaranga ntabwo ari mu mutungo we tugiye kubara nona, ahubwo tugiye kubara amafaranga ari kuri konti abarika, utabariyemo imitungo nk'imiturirwa iri aho mu mujyi wa Kigali. Kandi Makuruza Family niyo ifite uruganda rwa Rwanda Foam. Uru ni uruganda rukomeye cyane hano mu gihugu rukora amatora. Umuryango Makuruza Family bikaba bibarirwa ko ufite miliyari 90 z'amafaranga y'u Rwanda, utabariyemo za nyubako n'ibindi bikorwa nk'inganda. Mwanya wa gatanu turasanga Gatera Egide, akomoka mu karere ka Rwamagana. Ibikorwa bye bizwi, ni umwe mu bashinze akabamo umuyobozi mukuru w'ikigo cya SP Societe Petrol. Ni imwe mu masosiyete ya mbere mu Rwanda acuruza essence, gaz n'amavuta y'imodoka. Afite n'imigabane n'ijambo rikomeye mu bigo by'ishoramari nka IM Bank Rwanda. Iyi akaba ari banki iza ku mwanya wa kabiri mu mabanki hano mu Rwanda afite umutekano kandi yizewe, akomeye cyane. Kandi afite n'ibindi bikorwa remezo bikomeye cyane nk'iby'ubwubatsi n'imitako, real estate, kugurisha amazu no kugurisha ibibanza binyuze mu kigo cya Simerwa, aho yigeze kuguramo imigabane. Kandi Gatera Egide ikindi wamumenyaho nuko ari nyiri uruganda rwa Mountain King. Ndagira nkubwire ko bimwe mu bicuruzwa bihenze cyane byoherezwa hanze, icyayi n'ikawa biri ku isonga, aho uru ruganda rwo rwohereza byinshi cyane. Gatera Egide akaba atunze miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 118. Abakire bakiza hano mu gihugu cy'u Rwanda turasanga Hatari Sekoko. Uyu ni umukire uzwi cyane, akomoka mu muryango w'Abanyarwanda wabaye mu gihugu cya Uganda, ni naho yakuriye akahakorera ubucuruzi bwe bwa mbere, ariko nyuma yaje gutaha mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hatari Sekoko azwi cyane mu bashoye imari bwa mbere mu nyubako zigezweho mu mujyi wa Kigali, nk'inyubako ya Kigali City Tower, inyubako ndende hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari na nyirayo. Akaba ari umwe mu bashoramari mu itumanaho n'ikoranabuhanga. Niwe washinze akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya Creative Communication New Artel. Yagize uruhare mu kugeza ku baturage kuri internet na satellite mu bice by'icyaro mu Rwanda. Mu myaka ya mbere y'iterambere u Rwanda ruri kuzahuka ruva mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yashoye imari mu mishinga y'ingufu ikomoka ku izuba, solar energy, nk'uruganda rw'imirasire. Afite n'ishoramari mu bijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli. Hari na bimwe mu bikorwa by'ikiyaga cya Kivu i Rubavu. Hatari Sekoko akaba atunze miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 261. Umwanya wa gatatu raza Rugemashura Regis, inararibonye mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Afite ubuhanga buhambaye cyane mu by'ubuyobozi, akaba umuyobozi mukuru w'ikigo cya RCSSB. Kuri ubu niwe muyobozi mukuru, Director General. Iki ni ikigo gikomeye
y'ubwishingizi n'ubwiteganyirize hano mu Rwanda. Rwanda Social Security Board iri mu bigo byinjiza agatubutse. Wibuke ko na mituweli inyura muri iki kigo. Iki ni cyo kigo gikuru mu Rwanda gicunga amafaranga n'abageze mu zabukuru n'ubwishingizi ku bakozi. Kandi Rugemashura Regis yabanje gukora muri Bank of Kigali mbere ko ajya muri RCSSB, aho yari ashinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga n'ishoramari digital banking. Afatwa nk'umwe mu bayobozi b'urubyiruko b'abahanga bijyanye n'imari finance and technology. Kuri ubu akaba ari we muntu mutoya utunze amafaranga menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho atunze miliyari 100 na miliyoni 404 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwanya wa kabiri turahasanga Gilbert Rujugiro Ayabatwa. Uyu yari umushoramari ukomeye cyane mu gihugu ndetse no muri Afurika yose. Yafatwaga nk'umwami w'itabi, Cigarette King. Ku isi yose baramuzi. Wari ufite inganda zigiye zitandukanye zikora itabi mu bihugu birenga 10 hano muri Afurika, ndetse haba no ku mugabane w'i Burayi no muri Dubai n'ahandi. Uretse ko Rujugiro yaje kwitaba Imana muri Mata 2024, ubwo inganda ze zongeye kugarukwaho cyane, komezwa kuvugwa mu itangazamakuru. Dore ko Gilbert Rujugiro ubuzima bwe bwinshi yabumaze aba mu gihugu cy'u Burundi, dore ko n'igisekuru kiwe ariho kiba. Yavukiye mu muryango ukora ubuhinzi, nawe nibwo yatangiye akora cyane cyane akibanda ku itabi, aribyo byamuviriyemo umugisha ukomeye, aza kuricuruza kugeza n'aho yubatse uruganda rwiwe Pana Africa Tobacco, rumwe mu nganda zihatana ku rwego rw'isi mu gukora amatabi meza kandi ahenze. Kandi Rujugiro mu Rwanda naho yari afite uruganda rukora itabi. Ubwo ruganda rwitwaga Rev Tobacco and Commodities, rwakoraga itabi rizwi cyane nka Supermatch, amwe mu matabi yaharawe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rujugiro yigeze kuza mu bakire bakize hano muri Afurika. Kugeza ubu atunze asaga miliyari 300 z'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 640. Ndashimira wowe ugeze kuri uyu munota ugitegereje kumenya umukire uza ku mwanya wa mbere. Ndagushishikariza gukora subscribe maze tuzaye tubana buri gihe ujye ubona ibiganiro bishya bitambuka kuri umuyoboro wa YouTube channel Kigali Legend. Reka turebe umukire uza ku mwanya wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda muri uyu mwaka. Na wundi ni His Excellency Paul Kagame uza ku mwanya wa mbere, akaba ari mu baperezida ba mbere bafite imitungo ihambaye cyane. Si nibyo gusa kuko no ku rutonde mu baperezida 20 ku isi yose aza mu 10 ba mbere. Paul Kagame afite imitungo ibaruye mu kigo cya Crystal Ventures gifatwa nk'umuryango wa FPR Inkotanyi. Iki ni ikigo gifatiye runini amakampani menshi hano mu gihugu, kandi natwe bikatugiraho umumaro kuko abenshi muri twe dukora muri ibi bigo. Icyo wamenya muri Crystal Ventures niho habarizwamo NPD, ISCO, Inyange Industry, ndetse akaba afite n'umugabane muri Bank of Kigali BK. NPD ni ikigo gikomeye cyane hano mu Rwanda no muri Afurika mu by'ubwubatsi, by'umwihariko iyo bageze ku mihanda biba akarusho. Naho ikigo cya ISCO ni ikigo gishinzwe umutekano, kurinda amabanki, kurinda n'ibigo bikomeye cyane by'abikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikigo cy'Inyange ni uruganda runini rukora ibikomoka ku matungo ndetse no gusukura amazi yo kunywa. Si ibyo gusa kuko niho habarizwamo kampani ishinzwe gukodesha indege zo mu bwoko bwa private jet. Kandi iyi Crystal Ventures ikaba ifite amwe mu mahoteli akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda y'inyenyeri 5, ndetse no mu bikorwa by'ikawa n'ubuhinzi bw'icyayi. Crystal Ventures ifitemo imigabane. Ibi byonyine ubwabyo bituma Perezida Paul Kagame abarirwa miliyari 600 na miliyoni 630 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni nako nsoje ikiganiro. Iyi ni Kigali Legend, wakoze.